Chapter 16. The simple past tense. The simple past tense. Irregular verbs. That's how you do the chapter lopsi judo di kazangi dingi between ra di karsa simple past tense imbajla ra chidangi tude par imbajla chachil ra le ra dingi de la kharimbe regular verbs imba tanda de la irregular I largely do ilati di manche gacho gejeli ra sigla mamboyer irrespective da tani kharsa manche si are yikin de je ngela ilati user di gacho de go regular la na namgyu ni che da irregular la na namgyu de memba ra ko gacho de go dina shege nani gacho de nge nan da an ro da dine ini mamboya then gacho döngi gitsi dünla gyangen ryo de de chik chat ro ta chatsi namgyu da member yi ani tude ba ge ta chedang la nare chazi du gyo dang dang la ora de sar so tambudla read what John did last week. John ki khaza dinge ge ra ta dindra de la kharichi ba ko lo shwas. John went to the beach last week with his parents and sister. They saw many ships sailing in the sea. John and his sister played in the water for a long time. Then they built a sand castle on the beach. They flew kites and ate ice creams and samosas. They rode on horses and had a very good time. John went to the beach last week. John Cordore 아니 소탈라 소칼토레스 가자든다들라 수냠들라 with his parents and sister 코나이 파마니다 빙게 부모님들라 소탈라토레스 가자든다들라 가자든다들 딩이든다들라 쇼라 다 went 레디 가지수 차스차스와 today 바지라 go기 past sim바체 they saw many ships sailing in the sea 다 혼자 가르통어를라나 데일란다 나미들라 가르통어라나 초나라 안 추진 땅된바 추진 도심바들이 통레스 망보 통레스 다 소디 가리 되데바레 시라 통바데 다 단다라 시 남규게 레귤러 차지로이나 가차디에 이리게 다야나 디게 다들이지바 다 단다들라 상베드 교어로 차도와 디긴기 irregular 차도라 John and his sister played in the water for a long time. John 남 고라기 빙가 부모니가 추나라 아니 투즈림부시 좀 제바레스 라 played 제 다디 played regular 또 가장 저사이바 이디게 제 투데바 데네 어디게 마다기암도 then they built sand castles on the beach 데네 혼자 가르치 걸라나 가르치 발라나 sand castle 라 제마기 먼저 개강로라다 갑도 교샤나 제마이 개강로 다야 제마이 강바로다 들지 수기당서 on the last castle chira sand castle dinji subares korani ra konzogi total they flew kites and ate ice creams and samosas konzo karishibare they flew kites konzogi ani shoja dangbares fly flew ra build the t jibusun ra d yawaina tutada t yashawaina tuteka chatte ra and then konzo khachibare tang 아니 아이스크림다 사모사 사바레스 사모사 하나 알루기 직수기다 혼선이 넘나 짜시 알루기 겹라면서 디가사 아라파발라라 당서 모모 타입도 첸지 넘나 짜이다 데라 사모사치 They rode on horses and had a very good time. 콘조 카리 쉔바레 따든지 쉔체 아니 투즈기우 총레스 very good time da samada tuzukiuda tuzuyago chumbatla kochura tuzukiu chumbala kochurdanadla tuzukiu chumbares ra road disu tudebare right ta shembata dine khasanzo pawa shembata cycle shembata jola right le ra ride right road head di khare half ta di khar chedang half the head la de yebal kora I have ta tanda head la di chi chazi dojla kochura ko 가서 제발해도 너도 근데 요 중발해도 근데 제가 고추지
Tadi nala chanda mao yokin changma lo ka chasu irregular verb chaswa. Ko irregular kajin la na ko tude bana sudu zambala ni gi tsiti gana ed ma gya che yuwa do sheda ko tsikora. Ra tadi zo ngazo nga gyu singwa kir ma shi de la chi rimba ro da de la de ke yu ma yo. So tsiri re la kan ma tude ba de kari ba de kali kali shin ra te ma bolo no lo kom ro ra ndechi. And then the action words in color talk about actions that happened in the past. Ra chazi in chunda na yupe din zogi karuko shi lana an chawa shi chungba chila ra de tude ba na chungba dila anzu shi res. But we can't add d or ed to these words to get the past tense form. Imba ine anzu yi d da ed de na tu ma res din zola. Ra din zogi chazi din zo chi din zola. Karchayla tude ba chayla khonzola d da ed na tu ma res. Ra khosopta ko nalo yiti sik koran lo cha do. So here are some action words and their past tense form. Ta dela khare khashe yu chatsi khashe da koran si ye tude ba tude ba sichora de la yes. Give, gave, stand, stood, go, went, feed, fed, fly, flew, say, said, teach, taught, write, wrote, buy, bought. That is some regular emda, ed keremda. Now log you yamna vowel kyotro shedu yana thadla kyotro shedra. Dila du give lana jebache ra. Stand lana yallam bache, go lana do bache, feed lana khalate ba. Ra khalate bache danga dinditi me acha chik pete khala sach jo te ra dila feed ra. Flew la zamala pirwata shoja tama ra. Say lana laba. Teach lana laba ra. Write lana tiba. Buy lana nyuba. Buy to de badi board ta kon sama tawaina siti bedi gancho sembala shaki do kaptu edi game do. Then exercise 1 day. Complete these sentences with the past tense forms of the action words in the brackets. Gukta na yupegi and chasi denso ani khatu de banala chine and chirupti konshoas ra. Priti stood for a long time at the gate. Stand the stood chaswa. Priti lana pumuji meje. Mo khachire gyahasadi. Yego laura. Kochen de damla ani kochen zadla ani do you remove lang sumus. Then mother dashed the birds in the garden last Sunday. Amlagi kazan dendras sani madla ani domra na ki chiwudunzola kala chesus. Ra dadi keleng stitura. Fiti tude bana chora. Ta tude ba imba ma cha khare tengre chik tujati da last Sunday yesterday dende chora kazan da dende chora chora. I dash a balloon from the balloon seller today. Ra thari mye is. So thari nge khare ani gambu chongsa ne gambu shi nye is. Ra so buy sabla khatim ra. Father dash gave me a story book for my birthday. Pala ingala khare cheso ani dundesh tesus kharila ni ikegala ra ikegala pala ingala ani dundesh tesus. Susan dashed to school by bus. Susan di laptala khandistore bus gyune dures. Chije lango gyune dures. So dures ra dosaba tekiche. Our teacher dash us how to draw an elephant. Anzu geye anzula ani langchen shi chedang lapsumus ra teach to de balche ra. Arjun dash a letter to his grandfather yesterday. Arjun yi khazan ani pobola koran yi pobola la itang yi chivares tanda letter di tang yi la kwa ra ya letter di yi le ko ra yi chik chik la ra. So write it today bache. Naveen dash that he was not feeling well. Naveen la res koran ani deu me pa ra feeling well ana deu me pa not feeling well ana deu me pa ra deu me ba la sumus. Then Niwadi exercise 2. Change the action words in color into their simple past tense forms. Takare chazi dinzo chazi chunra na yobe dinzo ani karna gyuwa tangore tu deba nandula rachidangi tu deba nandula gyursho has change lana gyurwa. Last year
I went go sabla went to Goa on holiday with my parents. Nyama lola nga an Goa la palam nyam dola konsen le chimba is. We dash a lot of time together. Spent ra the spend di tu de badi khacha de re di sabla di tishan do ra spent. Manzo tuje pe ma nyam do ta is. Ra the nam yu tuje nyam do tang to gi ma ra la da ti. We dash take pictures of interesting places every day. Take the two day bare ta thanda da lemba la ko ra chi take la na kyu da de ko ra ta thanda da par lemba la par gya wa la ko ra. We kachore took took ra two day bate. We took pictures of interesting places every day. Ni man yendar shing zo kachi and te ta 제 가서 사자에 니지 모든데 라. 다 interesting 라 된다 뭐 베라. 지 interesting story book 라 잠발라 야 좀데 님보터 다는데 라 거주라. mid interesting 라서 mid 지 컬러. 데 심내 교육이로 다지 양심보터 다 지가 양심보터 된데 라 거주. 다 단다들라 사자야 보다 지 데모 친구로 다 된데 라 거주라. interesting places. We dash many gifts 먼저 이 lada la kochora gifts let lada troki la me penya ta den ni pe ma munyu is by the to de ba da ha chara. In the evenings chidok tabar shilas we dash to the beach on so ka doi sotala to is so go to de patchi. One evening ra chiro chigla we dash as a beautiful rainbow on so ka 통해서 아니 자샤와지 통송스 레인보라나 자스코와 남다 자샤 유아차와게도 근데 인지 무시 통송 so see to 데바데 하고 하더라. I dash my grandmother a picture postcard from there. 이양아라 모몰라라 postcard라나 먼저 바로 예바지라 겹라 이게 뒤에 땅에도 단서 줄이 사자된들라 점점 쓰든지라 공부 바로 송고도 데리시고에 예스니 모몰라라 send it to 데바데 가래 D sabla T the ju porta tanda spend ta send le ta build le zama G zo ta madala T the ra chi pache. She was really happy when she dashed it get lana rawatra mona pe kyu chungsha astira ra ta postcard ra so get the to the got got